Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke lana-ke ukuthi-ke uma kuthi-ke usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungiqhase-ke ungaphumi wecindezelanga-ke ibhathi usubscribe kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke ube sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizokulethela zona, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi ezindaweni zenjengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje ngilethele udaba oshubile-ke ngendlela-ke isimanga-ke laphana-ke eMandeni nje kwakukade-ke kuvotwa-ke laphana kuma-by-election. La-ke kuwine khona-ke i-MK yahamba phambili-ke khona-ke isehlo-ke sehleke esenzeke khona-ke laphana-ke bebamba-ke umsebenzi we-IEC na-ke laphana-ke ethi-ke uyo-charge-a umshini obala-ke amavoti ethi-ke uyo-charge-a kamakhelwane. Abantu be-MK-ke babe-ke sebesola-ke laphana-ke besole ukuthi-ke lo mlisa le uzama hlampe-ke ukubarobha-ke bamgqavuna-ke lo mlisa-ke bamhambisa-ke bamisa emaphoyiseni-ke lo mlisa lo bathi-ke wakwakubonapho ukuthi-ke umshini-ke uhambe uyo-charge-wa emzini womuntu, umshini-ke ubaluleke kangaka-ke lapha. Kodwa ngale kulo ngikhuluma kaningi-ke laphana-ke nto nje ngizodlala-ke ividiyo-ke encane nje aleso sigameko senzeka. Ngizocela fana-ke uma usuyibonile-ke le vidiyo leyo ungene ama-comment section-ke ufushe uvo lakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu besuwenze kulungile nje ungiqhase ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lomnyama kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezinye solongiza nazo ngifakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nawe-ke le clip le awuyithokozele. Hamba bafu. Ngiyahamba ndoda, hey man. Asifuna ku. Umisa kahle kahle, umisa. Sana yena. Amaphoyisa